Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Romba Mwenyezi Mungu wike ndugu zetu wa Komoro ambao haruma rehema na amani. Mwenyezi Mungu ajalie ni wahanu walio maana Islamu haina ulo haruma taabu. Mwenyezi Mungu yatoe taabu zahahe insha Allah. Rifanya kusudi risilati wakati hakuuri honda ne vanu wa masihu ujari hadithi mbavi hauliho rishia wanadamu wanza akili warongoa kao uri ni kamsomo haku kayari weshi yangu warongo wao kao skwa janarishi yae mwananyasi mtukufu hatu metro famise Ibrahim harongoa bien sûr si wahenju mesi urejeza ema kaulu atarijo hele wanonondo rihundu faida ya hema kaulu ikao hayatekeleza aonge abo liho limwishi ya harongoa wajibu do hujari uzisema suala do hujari remusema suala mwaje ili ya rijibu rijua hele wandondo heli makaulu ya hayatekeleza madea vili ngarijo huja tena umva wahusue umwenjezo wa hezi lera za hazi ya impact negatifu ijo kaya na impact positifu ijo kaya okabanu so amfikiri mama ngoni mweze ndongonku ikao si wahenju me rizi hundu haku harma nti hamanda inu ndo uzevu na ula ukayazi ndongo ikao ho winji wa hazo rizi wono rizienshi wala ngabo ngarjo sana rijeze madambili hizo haufubi rielezane bapi ndo ukayao swa janalishia metro famise Ibrahim harongoa atekeleza makaulu. Mwenyezi Mungu hajailia haondana na wanazijana majournalisti kao masuala alhamdulillah wakawiyozisa ngayo hamaende akawanzishia wa uzisema suala pour la première fois rishi ya masuala ya wala ya ukayaba no riparsa dhamana ngu ngarmuso masuala ngar haditho sinai shamiska hanzani je harmumva wa he ze audio ikao hajeleza nonondo sha rika hanzarele wendo au tika hanzanele wendo umva yeye akaholeza zengongo kantu jitrompe ukaya uzisi wale suala la ukaya makati ya mwiso yanu varoha audio ikao ze audio hizo ngazi comprometeo ila stabilite ya hensi heli ye journaliste mo pour mo ya muzisa ekanga mole wando hele suala la haja ekara mbange comprometeo stabilite ya hensi avonde maraya avonge ngejawo itemsajaja harmwe ngejo mkini haze audio zila zitemsajaja harmwe maraya de stabilite ya hensi manangasi mtukufu fahamisa Ibrahim akaujibu ile suala hilo hamvawa kisharinga bahi ukaya njia harmwe deli ukaya mndu yarenga audio za voilà za sphère privée aja yazitia harma publique afanya publicité hanjio mva wobahi kwezi mtukufu ngamazonele wando ukaya avanya ukawe avoka we mwana mkomor we mbaba mkomor we mjomba mkomor we rahaya mkomor sibahi dhamana wa siasa sibahi dhamana wazingara dhamana nku harmansi hatu avon ze casquettes hizo pia ngawenizo chaujibu he casquette nzima ujibu he casquette ya kisharia ngari kubaliwa kama mtu wa sharia na wewe uste sharia chakujajibu heli nele wao kujajibu he casquette ya ubaba kujajibu he casquette ya ujomba kujajibu he casquette ya unruume kujajibu he casquette ya mtu wa siasa kujajibu he casquette ya dhamana mhu wa daula emana namba kujajibu heze casquette hizo pia hindido ukaya ze audio zila mfano wa urenga kwezi mtukufu urenge mfano wa hema journalist urenge mfano wa hema avoka urenge mfano wa raya lamda ya kansidena mananya au wabeshelea na audio za mizaha yote sawa na Capitaine Lukman au Commandant Lukman yote sawa na Colonel Takfir yote sawa na General Yusuf Jihad au kwa ndo wararu ngo arme
haina mzima yabo kangu deplace na arme. Haina mzima yabo kangu deplace na mzinga wa mndo, deplace na shombo sha mndo. General uswe jihadi mkini hangu viriliwa ni magarjukoro. Colonel Takfini mkini hangu viriliwa ni magarjukoro. Komanda Lukmani wonge na kompani ya kijeshi ya Irumao, ambao groupement ya gendarmerie. Ondo wararu woti sawa na journaliste, woti sawa na avocat, woti sawa na ranya la mdai kaonge désarmé ikawa katsina mzinga. Ikawa ondo wararu kwa tushiliana yonda ila compromis wala journaliste mwanashe watu mwanashe waho ya huzi sa ukayange comprometeo ila stabilite ya hensi. Ukawa ondo wararu ngo arme ondo wararu woma dhamana wahe difai wahe hifadhi ya Komori mkini hawa parisane bahanu walisana mizinga waliho leze audio za kichamfu razishia pia. Kujajibu umva huo kujaonese khatwari ya umva huo kujaonesa ukaya banwe maranya ngo harma khatwari na iladhi muonese kwezi mtukufu Metrofa Hamisa Ibrahim eheli nele wao ekanga mjelezo na hii sijo tafadhali urengeze mikroba avo unieleze au eleze wanaama wenji waloha manda ami wachwele wando le jawabu la hao ukaya si wahenjume au mini sila umukatu sila umukadisa ukaya procureur wa jamhuru mzamani Abdu Ismaila harendo wa Komori nai wakaanza wazishi ze audio zila yemru yatowaze audio zila ya fute ze audio zila harendo wa Komorindo akabala hakawa hashirisha ukae na mfahamu baima dhamana ya hifadhi ya Komori kwa swishiliana mkini hawa parsane bahanu wale mana mizinga mkini hawa parsane bahanu wale mana mizinga mkini hani jondo change wabala ya fang rebellion hiyo ikaula adhimu kwezi mtukufu mwanama zuki watu Fahamisha Ibrahim ila adhimu ike urengeze kasketi hizo pia hujibu ile suala hilo heze kasketi hizo pia enge ujibu ila kisharia la kisharia ngarjua ukaya ngenga mahakama ila adhimu ya mruola ya Parisi wanasenabo o Parisi wake yajo kano zero ngarjua parce que zila audio zabe wa hanzia za telefoni ngabo ma operateur téléphonique walo Komori wajo shinda watowe numero ya fute ze audio zila shaya le jawabu e mwanashe watu journalist eheli nele wao ya kaulilinda duka era yange harimwa khatwari hindini harimwa ndongo za husuze audio zila khatwari ya kala sizera ya lambda ujomkini hapari swabahanu hapari hanabahanu mauvais moment au mauvais endroit balle perdue il a nambao dommage collatéral yo lazima ke huvaya urengeze kasketi hizo pia hukaza hujibile swala lila heli nele wao ekaga mjelezo na hii ngojon samihi mtukufu shausane wala ureleze riele wono nondo babanu si wahenju mekari mushani wando wenza akili warongowa si ukansirishia rirenge msomo. Suala la pili ikao yonde wondo mutaqaddima wahe mahadithi ya haho hutrace tableau noir o harmwensi hatu ikao tableau noir ikao ngilo veridique ngilo la kweli si hatu ngeta hao ireformewa voilà chantier ta hao harmwensi hatu reformu harmaze domeni pia harmaze sektori pia kwezi mtukufu Fahamisha Ibrahim utrace tableau noir hiyo wale hato misoni hamba ukaya mfikiri la suala wao sisi wakakae mu wahida ulaha au tahau kuna lazali au tahau ndo afanye haziwe na ehu unaweza ukanga miharma party wala banu manadamu person indispensable wala kuelezano shaska hanzani je umva wahoka ya ngawa harma party na wengo paro wandu wa siasa pia mjemke nsimu mtwalie ze madanzi duika au huzitrase au harmansi ya hatu ikao zokweli mtwalie mzirekebishe shaava ya utwali ya kwezi mtukufu Fahamisha Ibrahim kanzani nduli ni hunse suala usane ulijibu au wadhi wa halo esko kejaja wakati holiho ze nongozi inu handiswa zambaranzi hale holiho ze nongozi inu ze ideza hao pia weuzi yeleha
huzini ka wando ikawa ngwende sawe Komoro ranzi 2016 au ranzi 2018 andiswele haze ide za haho ikawa zo ide zilo veridiki zilo kweli zilo njema kijaja wakati ya ukaya urubuwe upare wanashe waho aminioze ide za haho watende flambo yinu paske amfikiri hama hoshinda zaide zo zinjenziani au hoshinda uandua siasa wanjenziani ganzao wewe wawe uko maneti ganzao wewe wawe uko maneti eske kejaja wakati ukaya urubuwe ze silisi wambe wala ni mwanashe wangu au ni bani hangu au ni uziku wangu ni amini ze fikra zinu bismillah ulioka wende wake harma party ni suala lijo uhusu we maendeleo ya hensi ya hatu au lijo uhusu zila reform ikawa wewe ngozi amini ukaila de muzitulonziani harmansi ya hatu wambe ukamingami harma party nsina ushinda ni no eske kejaja wakati au kaurubuwe wambe wala ina uni amini na mjerike nsibanu rone tartibu ya udeloje ya administration yinu be administration yinu ketu amini au ketu anza ifanya hizo ikawa ameniwa kanga zio fansi hatu waparihani hawana shewa homa patriot wajuja wahumbi se ukedingoni mwao wala inga rifanya utartibu ndini ilizo doleje parce que kabatu wakatenga uzima zojisa zonjema akayaza ide zao alhamdulillah c'est des idées brillantes ikaonga zio fansi hatu na hizo ndeza lazima zifanywe harmonisi hatu tout simplement déjà eza hadani gronele nkunde mahakama ikawa ndio specialite ya hao mtukufu kijaja wakati ya ukaurubu wezi nkabaya uliokau ke harmazi nkabaza he parti jua mathalan shaurubu wezi nkabaya zaidi zao zibrie sayo ma patriot wanashe wao mabani hao mazuki wao watendeye waudunge dingoni wala ideika ya deloger administration hii ilize fikra zao au ilize fikra kaunga aungozi amina unga aminio kanga juju sensi hatu zinjenziani amfikiri hama wakati we lazima uje ilazima ke wakati we uje parce que handi soto waze ide brillantes zao ranzi hale hata la preuve tsawe kan tweshela na hiyo haruma hadithi yao 2016 amba hubo haze voti donc abonga ngo amini au fond de toi au fond yao kwezi mtukufu ngo amini ya ukaranzi 2016 tarjer honde leo mru ulone Komori kati ya haki ngozi amini wewe au fond de toi ukakati ya haki chengenge ya haki kujajua amba hubo haze voti donc manadamu wajo kakati ya haki ranzo kati ya kansi yabo ulo tolerant ulo pacifique uone sauza ide zao ya lazima za ide zao kesi tulonziani we manadamu ikao amfikiri hama wakati ilazima wakati ufikiri urubuwezi nkaba wambe ala ni mwanashe wangu ni amini ni aoni bani hangu aoni zuki wangu ni amini ngamtendo flambo yinu ridolojo wandu wanu za ide zinzu jamjanziani okaya ce sont des idées brillantes na minga mhungo mhono upande wa husu hazi ya ukaya kejala dimu haina mwanadamu ya jua fanya haina hazianza au ntiju yapo ina mwanadamu ujonjaba ntiju yapo haviza touristique ya 3 mois ukaya ya jua exercer haina métier ikaongu mwanzo ifanya ntiju yapo wala izo wahamba ngamziprove ya ukayanga bontizinji ikaoza ntizo we kuji wabu societe ekakuja tandelwani mwana wa hensi hiyo pourquoi Komoriso yojo arafanya ze sharia hizo raz execute nabonga ronao walo marantier hamande heli wahamba walo marantier kaongo atushe ze rantiza hao shayo ke kiri mrende harmansi hao ndia abo societe patino ka tandelwani mwana wa hensi garjua ntizinji donc abonga abo kwezi mtukufu masuala yao mailis kanzani huziseyo Mwenyezi Mungu ajaili uyajibu estime ya ukaya uimwana shewaho yaona intervention yao yajibiwa na intervention yao shema suala yao maili iladhimu yajibu suala la handani de la husuze audio urenge kasketi ya kibaba ukaze urenge kasketi ya kijomba ukaze urenge kasketi ya kimrumme wadaho ukaze urenge kasketi ya kidwamana wansi ukaze ujibu le suala hilo hehe liwe ulelewa wakanga amini ya ukango ulelewa ya ukayema raia waka ngo harma khatwari ze audio zila zondaru au ze audio zila za husema dwamana la wararu ngazitia au maraya harma khatwari donc iladhimu wanduwa warengeze khatari za hao ukawa ndo wararo na mdunge arme na mdungu deplacer na arme na mdungu deplacer na mzinga wa mndo lesu alela vili wakati kejaladi mwekeva ja wakati ukaya zila ide brillantes za hao ze executewa
na wewe huzamba walo maneti kwa tu execute solution ndi mtukufu fahamisha Ibrahim solution ndi neze ide uloni hizo mbizo na wana wengi wa Komori solution hindi yaonde masuala maili na kahanzani ozise mwanangasi zuki watu mtukufu metro fahamisha Ibrahim rimtukuzao rimstehio ukayame ngoni mwana wa Komori kao ngona akili ngona aimu una hikma eka riweshi yangu arongo wao si wahenjume si udazari tuliliarishia kwa jana tidungu ndo intervention tiruditi tishia de manana subuti na jabanu ni gabili nuzisema suala niwa maili Mwenyezi Mungu ajailie mtukufu afahamisha Ibrahim yajibu masuala we maili eka wajibu yajibu ile suala la handani ya uzisi wala husuze audio eka wakati ko jaja ya ukaya ya rubuye haina zinkabaya zimlia nao na parti politiki ka oke twanza idungeze ide brillantiza haidi ngoni yatende kungumanyo la wana wa Komori ya execute ilize ide za executewa hanvu au hawema okayangu amini pertinemment ya ukayara nziha buwe hano hahe la juriste habuwe hano hamba hapo kwaze vote 2016 hapo ça veut dire en 2016 atarjero honde leo yamdulo yabo kati yabo haki nguzi amini homoni ha cha juriste kajo subuti abo hano ambe hapo kwa vote heli nelewa on va wabili ndo mva wahusu ya augmentation de temps de travail yoshimanga ndo mwenjezo wa hezile razahazi yo experience ikao mengoni mweze natijanku ikao rizihundu harmansi hamanda yinu rawa sulibanu des experiences hizo za ukaya rijari hundu baka ufanyiha 42 heures banu zahazi ija isihi 39 heures zahazi ija isihi 35 heures zahazi abasa wandu ngwafanya hazi 35 heures ze experience hizo zilisomo nekaya haina experience nzima yabo ifanywa bahibo fanya etude approfondirandi bafanya deba wa Assemblée nationale irandi sharia shibeho shikubaliwa ushiharalo Martino Bringa reshe yao wakati akausisa etant de travail à 35 heures bahi amfikiri hama yonde lua ya renga muda mwinji vote wa harmaza Assemblée za Ulaya resena na Assemblée nationale si hatu rambi uloka a partir ya le 1er septembre zilera za hazinga zenje zao ya impact positif ngionda bi ya negatif ngionda mimi ngamjo sana neleze mbabi ekayo wa Komori ngwa di retrouver wa wema fonctionnaire d'état ngwa di retrouver wa harmaye circonstanciyo ahla wa sahla marhaba impact positif ndo ekaya honjeza zilera balango lindo resultat supplémentaire ya mahindini abasainu ngasina fulu inji harma ministeri fulani au harma hydrocarbure au harma shirika la daula au harma direction ya daula ngabo full halafu zilera ngizo zishashi wala wandu kaongwa reserve wanadamu wala kwatu wahiwa wa reserve pia watimizo zilera za hao abonga boendusha mbao productivité yenje zao ce productivité yenje zao hiyo malasa fishadidi zunja zishaza hamba tena ye salaire ye grille salariale yo suive jaboko wakaurumia hunu wasise zilera wakau index ukaya ekayari sisi 35 heures shange jufanya création d'emplois ndojine donc wakao zironda babi dokangari sisa zilera za hazi shay salaire ndaila uyo ando wakao ziro sharia shaka ho mvoteo donc Komori wandwala la wambilo ka partir le 1er septembre zilera ngazi yao izoratuishia salaire ngenje zao ndini baada mdu akafanya hazi zilera 6 au zilera 8 abasa mdu ajua fanya hazi zilera 10 salaire ngenje zao hindi monsi ye impact ijokaya positif kama talani renje za zilera zine mjumwe zilera 6 zino na mdu mfanya hazi zilera 10 akayamba ngwandi so 7h30 mpaka 17h ndo mdu ajoro hazini kamsweshela na hii heli na ishia za hamba ye impact ilio hindini positif ekayara njeze zilera zine ujumwe zilera 6 zinu wanugwa fanywa hazi zilera 10 ye impact joka ya hindi esko wakati huo ngarjo wahi ila fulu ikaonga siniyo haina usiku ngarjo wahiri
voilà haina usiku wanadamu wajuja harmo direction ngarju shinda ri receive voilà parce que kanga mole wando ezilera ngazenjezi wao shando fonction publique chaka stonjezi wa harmo secteur privé au secteur privé yoke jahana zilera mtujo walo harmo ze banki bese shawo walio harmo emaluka ya ho wananyasi walio harmo ze chantier mbali na mbali za ho wananyasi mtu amini ya ukayanga bozilera mndo aimpose wao kayango fanga zilera mangomera rumfumo au zilera mangomine mfumo je pense pas au kabo ngenga rujua we nombre d'heures mndo fanga mfumo abo rujua salaire ya mwanadamu ono shai salaire komori ngarujua kanazunguka mushiliana donc impact positif nganzora mbiwa za etudes zafanyiwa ijoka na impact ya ukaya banweka range za zilera zinebanu haina mwanadamu jokanza za kharija za bureau ikaha jo sukula ngarujua shida mbesef ukiri yeo la mdu joka uka vala ula administrateur joka uka vala salaire ya hahe yenjeza zilera zile zila zenjeza salaire sena impact négatif joka hindi abo ilo suala lahu se positivité ma fonctionnaire wa komori walo harmo fonction publique e kawa ji retrouve au harma hiyo bismillahirrahmanirrahim sha impact négatif joka hindi dokaba no wanadamu pia mwisho wandu wengi wa zambao ya ukaya kwatu Kamoroni shanga walalao sele hatu ngabo walalao nyumazaha ngabo walalao mtuje ngabo walalao singani ngabo wala haya abo hamahame mbese washashi walao hamahame haimi usikuwa jahazi ni murono ndo akawa rejei shao walo obamba woni hwetsandani hambu yakari ngwa wao rentre haina usiku pratiquement wanadamu wao wajwao lera hindini na wala ola mzazi wa wana ola mbaba wa wana ola ngeno wana wala nganzao na komorika bajahe system ya nunu shasi urenga ukako kwa he mwana nge wala ngujwangale mwana ola keko kokasibala donc abonga ndo rafanya ndo shambao fracture familiale parce que abola mwana ya kayazo ya ukaya mzazaha ya wahia mbe helikoli ngiarenge taxi ende hazini ya rohe hazini amrecupere helikoli abo aba saizunga zifao abonga bendeo ba créer lo tena ou la fonctionnaire d'état nguruli yake obligé ata hemundu ne heliri jwa komore helili abaha ujota hamdu ya doma mbokanga mjoduli ba haina mwezi udo récupérer mwana helikoli au do jawerenge mwana mbe helikoli okakomori ishange kabati ba ukaye mwana ajuhe botasaji be helikoli kabati ba ukaye mwana ajuhe botasaji be helikoli reka moroni ujoka handisa hazi 7h30 abonga obligé libe mtu yo obligé kwa jo ambaye ujoka ulala haya kwa jo ambaye ujoka ulala sele hatu kwa jo ambaye ujoka ulala nge obligé nisjo munde mwana ola shajo ukaye mndo akaombe helikoli mtu fulani ukensi change wanaba sangwa ngoma cheka komori donc kwa mgabo yo impact négatif ya bili abanga ndora njeze consommation ikaoka ijakaya o harma ila salaire ya ola mndu ikao ngufanga hazi ndora njeze consommation je dokai mndu ola kajakana habitude ya ulo consommer mba hindu midi moroni kajakana habitude shaye uje hazini afanya haza tasafkare arenge taxi henza ende hali mbendo hai aba basa mjoka obligé à consommer midi na komori ngarijwa ukawa ndo ashashi ndo alomba hindu matin midi soir chake na ukirumba ke morona ke nanzaza mbani hata mpaka saa 10 mpaka saa 2 za masiwajo koreje uhahe ndo ajula mbahindu abangu ila mbendo ya dola midi ya dola 20 euro mjo ila midi yewa ndo wao mtwali ya namna ya ukaya mwa ekipe Vanu ze equipement zo zinji t-shirti wabuli wala kantini t-shirti wabuli wajao shanga bozo tike resto amjuju wa mto we budget au kaende nde restauration ya hanyu ya midi na ujoka ufanya hazi ya ulona coupure midi yo hunu de heli ya hea haina ulona coupure midi ba hiya ulisiwane employeur haina mwanadamu ufanya hazi midi nge na coupure ba hiya ulisiwane employeur wafanya hazi harmaze restaurant wa utende wali nge wa serve ma client 11h on doit restaurer pia au tsanganya hawali midi wali so serve ma client on doit faire hazi harma n'importe quelle entreprise et kazi lera za hangizwa na coupure bo hari abo hifo yake na ngishambao ticket resto voilà haina usiku
ngena droit ya consommer jusqu'à 25 euros. Je dois ya rumia 25 euros par jour. Harma il a ticket restaurant ya. Abasa yemi fanya hama carte bancaire. Donc abongi fonction publique nganza wa mvote budget ya hema fonctionnaire wao wajoka ukaneze coupure za hao midi. Jaboko bala ema professeur kako elima professeur asomesa harma école publique. Il a dimu wakene ne zetike restaurant za hao. Midi hati miziba la bala mjo koreje inge na kurute na l'après-midi yalisiwa na employeur. Yonde hali za la donc abonge yabo na mwangalieze nongo hizo nyema fonctionnaire d'etat kanga mji retrouver au harmaze conditions hizo bismillah banu yati haramu honjeze zile razahazi si c'est nécessaire kanga bo rentabilité kanga bo productivité ke productivité nge johonjeza shantu amin amrudin zire je Ivan basi zamba juzi harma intervention ntu amini ya ukaya wando wafanywa hazarma fonction publique ya Komori ezilera waloni zo kazi tu tosha wafanyaza hazaha ntu amini haukaya haina evenement riloni womi jini ngarakaunda sinao rekangio mtsana rekangio trasi rekangio masifu ngarakao sinao donc quoi ça veut dire voilà il a présencié hao hazini qu'est obligatoire kange yabo mbese mfanywa hazi kakati yabo c'est pas grave donc wabonge yabo na mtende mrestructurer mrenge wanadamu les bonnes personnes mwenhensi au bon endroit et au bon moment nge wakati ula mwende harma réforme ya temps de travail hamandio parce que ngamfikiri hama réforme hiyo ngefanyi hao d'une manière amateurisme wandu watohelewa hizo wafanyao ndizo manzo mdunge mdeplacer juma Dr. Said Burhan mtafadhali kwezi msideplacer swala zukazirendo amfikiri karjabewa rusiri para mafundi rusa masuala karjabewa mafundi wenji waloko mori yabo wao contre ya hendo ngoyo donc abangabo Dr. Said Burhan dawana Dr. Abdul Hakim na Dr. Basha mtsojaike abanga mdango ko mori hiyo ikenyele wandu masoma na mafundi wenji mabani hanyu wasoma hamandanyi au wasoma hananyi au wasoma babititi hananyi wao contre ya hendo ngoyo mtije mta conflit harma miji hatu banga mafundi walo tayari ukangwa jo hulwa wafe shajame ngwa jo swale juma wakatahe juma haina banwa jo kangwa jo swale juma wakatahe juma ngari mwambia yao nikakwa tusubuto mabiani eshele maudu kanga mzubo mijini hanyu mdanganye mjuwezi joka hundwa na shwa hanyu nwaza za hanyu no wana na shwa hanyu voilà shanga mafundi walo komori yabo warenga decision ya ukahani wakatahe juma ka ujangwa jo swale abo bien sûr ma amuma wa hao waju wadunga donc abangabo Dr. Said Burhan dawana wana nyuho mlo harmo muftora soja mjira ndo kanyi ndo andu masoma mlo Komori abo basi ngamngo Komori yo mitsanganya muite non c'est pas normal wala na mwambesha tunga manzo mdeplacer jo et juma batinde et aménagement de temps de travail yo sindo yo tinde chatonga yo tinde chatonga na mdambi chatonga et test zinu inu hama test ya ukana mteste population yo waoneka wajo kubaliwa déplacer wadovura hambabize zenguzo za heswa za hosila mohao no na mbensi kwezi watukufu ngari mstehioni nuko abange abo toka hanza ruone sembabi za impact positif zijumkini hazikaye ola mro hazi akaulibazu 20 ekaya ezi 20 zilangazi dunga nao nezilera zenjezi wazihuizine au zihuzitano ahlan wa sahla dans sa poche c'est bien voilà dans sa poche gene mapesa he o poshoni he enjeza wenjezwa zile razine shahenjezi ziwa na zuhizi tano au hanjezwa na zuhi kuma au zuhizine impact négatif ndo kanga bajoka rupture familiale yo obligé ya kanga bajoka rupture familiale mwanamshe baishe ngwenshi moroni shangu fanyo hazi ngwenshi itanda mjini hula mirani yotanda mjini hula kavuka hivyo shangu fanyo hazi Komori hydrocarbure kana ushinda hunde taxi mbili ya sihevo trasi hazini ya rudaka uhare je midi ya rudaka uhare nge taxi are avungu joka obligaba ko mjini hula yo mjini hula njoka wanshije donc abo yo rupture familiale zijoka ukaya yo impact négatif direct na mfanyeze étude mwone mwamenaje wanadamu wafanya hazara mo fonction publique bangar aminio ya kwa wanadamu wa kwa tu justifie ze salaires za hao selon ya heze tashi waloni zo par jour
mwamenaje wanadamu wao mrumie management njema kako ninga mwanzao yensi hiyo abonga mfangondo ngo hasibabunde ndo mkaondo wa he yentino wananti na mwamenaje wanadamu mfanye management njema mwahensi les bonnes personnes au bon moment au bon endroit et au bon moment dezo ngonda ruizo yemro yastahiki yake bana oui e wakati unistahiki amri hebana oui eba ndo bahanu ya ladhi mwakai ewe ile mru mwema ya ladhi mweposto yinu oui basi bahinga mjo uona ukaya yora pas besoin ya kuongeza wakati wa kufanya hasi kama ndageze competence za ladhi mumzi hancho banu ba ladhi wakati wa ladhi mtu ameni ya ukaya gabajoka ya obligation ya ukama ménager temps de travail je pense pas donc na mrezi za mesures za igozishan vuzinu za ukaya mtu kansi mfikiri ukabanu ila di murenjezezi lera za hazi bamru hende bureau henda hundu yekaba lemdo ala di mafanya hazi la katibala wala kolegi wa henge oblige fanya ya hene ya mwana ngabatso bala amsingojo beza mwambe wala kolegi wa mwa munda baloka ngaro konjeza zile razina ngojo fanya hazi la tasia zile razina non sideli kaobira chando kaya encore une fois mundu population kaongi au pacifique chaka mjahunda population kao kwa kubali au beshe ukubali shangwa rawo mizinga mlonio donc kwa ngabo zonde ngora kanza zambe wanu rikaanza kusema swala yao mtukufu hatufahamishe Ibrahim Mwenyezi Mungu yamjalie yarijibu insha Allah yajibu heheli ramuzisa ilirele wendo Mwenyezi Mungu ajeleke hayelewa heheli rausema swala rudiro nesembabi impact positif na impact negatif ijokaya ekaya ranzi le 1er septembre yambwezilera za hazizenjeziwa ekaya wanjezizwa mshahara c'est bien ekakwa jenzizwa mshahara abo yo esclavagisme abo londa la kumbi londa ila abus de pouvoir yurumilo komori e abilindo kana wajoka rupture familialise nji Mwenyezi Mungu anapone shari wanashwa hatu wajomba hatu wananyasi watsi maneno ndo shahao watsi maneno ndo mahao asibabu do mwenjezwe zile razinu hata mpaka ndabanga rombo Mungu kenga mwisho amani insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wala afu minkum.